Ithuĩ nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte. El Nino tũtirĩ nayo, no mbura nĩ ĩrakiura o ta mũtugo kana mbura ĩrĩa kĩagĩrĩire ya gũkũria irio, na rĩmwe gũkara ũngĩrora thaa ici nĩ ũkuona gũkĩrĩ na riũa. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ndikwe. Gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Tũkire nĩ tondũ kambuni ya Safaricom nĩ mekinyĩtie gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo makĩheana white sticks kana mĩtĩ ĩrĩa wonaga ĩgĩthiĩ na andũ arĩa matonaga. Na nĩrenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao, na ngwambĩrĩria na mũndũ thuri ũgwĩtwo Njioka ũkorwo haha nĩ ngũkuonete wĩna mĩtĩ mĩingĩ mũno ndiĩ kũrĩa watwara. Ũngĩoka nayo nĩgetha tũtarĩrie mĩtĩ ĩrĩa mũgũkorwo mũkĩheana, nĩ mũrĩ na andũ aigana, na kambuni ya Safaricom nĩ mũraruta wĩra mwega. Ambĩrĩria na rĩtwa rĩaku na ũrũgamĩrĩire rũhonge rũrĩkũ kũrĩa gwa Safaricom. Marĩtwa makwa nĩ Peter Kamau Njioka, ngoragwo Safaricom mwena-inĩ wa HR, na Safaricom nĩ kambuni ina vision ya transform lives thĩinĩ wa matũra. Mweri ũcio ũrathirire nĩ tũroire budget ya mirioni 4 kũgũrĩra andũ arĩa matarehota indo cia kũmateithĩrĩria. Ta ũmũthĩ twĩ Ndikwe, Murang'a County, nĩ ũndũ wa kũneane white canes kana devices cia gũteithĩrĩria andũ arĩa mataronaga wega na arĩa blind few mahote kũgĩa na ũigĩrĩrĩki wa gũthiĩ wega, their safety, ona ningĩ gwĩka maũndũ marĩa mothe magĩrĩire mateithĩrĩrio nĩ mĩtĩ ĩno tũramanengere. Kũrĩa kũngĩ nakuo mũraheana mĩtĩ kana he kĩndũ kĩngĩ Safaricom mũrakorwo mũkĩheana? Ona products citũ na services ciothe rĩu nĩ tũgeretie cikorwo aligned na andũ personal disability. Ati ona thimũ ĩrĩa tũgũkũnengere, ona kĩrĩa gĩothe ũkũhũthĩra gĩa Safaricom nĩ gĩkũhota kũhũthĩrwo nĩ mũndũ wothe o kũringana na mawathe marĩa aĩkorwo namo. Ni ngatho Njioka wa Kamau. Kuja tuongee kidogo. Niko na mrembo hapa. Huyo nake arũgamĩrĩire andũ arĩa marĩ na mawathe gũkũ kaunti ya Murang'a. Ukoro kahora. Nataka uongee Kiswahili wewe. Umeniambia wewe unataka kuongea Kiswahili. Jina lako na utuelezee labda kuna yale mungependa serikali iwafanyie wale ambao wasiojiweza. Kuna wale hawaoni, kuna wale hawawezi kutembea vizuri. Labda tueleze. Kwa majina ni Esther Makena Kanyaru, County Director Disability Services. Nafanyia National Council for Persons with Disabilities. Ningeomba serikali ilete some economic activities ya walemavu ndio waweze kujisimamia, wasiendelee sana kutegemea watu wengine. Alafu kitu kingine ni kukuwe na assistive devices. Siku kama ya leo unaona Safaricom wamesaidia walemavu wengi ambao wana ulemavu wa kuona. Kwa hivyo wataweza kufanya activities zao bila kutegemea mtu yote, kuonyesha vile watafanya their mobility. Kitu kingine ni kuna cash transfer. Wakati wenye tunafanya cash transfer, persons with disabilities wanapatiwa target kidogo sana. Na ukiangalia kama ya wazee iko open, anyone anaweza kuwa registered kwa huo mradi. Sasa tungeomba serikali at least persons with disabilities wote wakuwe allowed kusajiliwa kwa cash transfer for persons with disabilities. Asante sana. Nashukuru sana. Ndĩrona haha twĩna Esther, ukayo ũguo nginya ndagĩtarĩ na mũrutani. Esther ni MCA ũrĩa ũrũgamĩrĩire arĩa marĩ na mawathe thĩinĩ wa bunge ya Murang'a, na nĩ ũmwe wacio matagĩkoragwo magĩkĩhota kuona. Na Esther, igarũre oro ũguo etĩkĩra ngũgarũre ndũkamake, ũkwambĩrĩria ikinya rĩmwe mbere, rĩtwa rĩaku no gĩtwĩre hihi marĩ arĩa matarĩ na mawathe gũkũ bunge ya Murang'a nĩ njũĩ nĩ mũkoretwo mũkĩmarũmbũiya na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Ambĩrĩria. Njĩtagwo Esther Kamindo, ndungata na kanitha wa ICK, na nĩ ũndũ wa tha cia Ngai ngaheo nafasi ya kũrũgamĩrĩra andũ arĩa mena mawathe thĩinĩ wa county government itũ ya Murang'a. Twĩre hihi maũndũ marĩa mũreka inyuĩ ta bunge ya Murang'a nĩ ũndũ arĩa matarĩ na mawathe, arĩa marĩ na mawathe gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Maũndũ marĩa tũreka nĩ maingĩ, no tũrakĩgeria. Ta rĩu recently governor nĩ erĩga kũheana indo cia disability, nĩ aheanĩte wheelchair devices cia disability. No tũrakĩgeria nginya mawĩra marĩa tũraheanaga ma MYS Murang'a Youth Service, no twamũrequestĩte ekĩre andũ a disability afiu. Tondũ andũ a disability mawathe nĩ ngũrani, he mũndũ ũngĩhota wĩra ũcio na arĩ ona wathe. Nĩ arakĩgeria
na niguo turageria kuona tungiteithia andu a disability no ni tukuhe muno twinyihitie tondu tau cash transfer yaheanagwo andu a disability maheagwo andu 3, 4, 5 per ward no ngirora ward iyo ina andu makiria 500 a disability kuguo tuhetwo andu 3 ona tutikinyirio nuthu ya andu a disability no tukihoya andu a disability tugaga thiko ici disability is not inability kwi maundu ungika no na ndina disability no njike ma consider at least kwa kwina mawira akorwo mekuyo 100% andu a disability na ithin tukiona ko ni 45 kana 40 we are fighting for that ndagitari uka unjire Jessica nyitira MCA thie nake na hau uka ndagitari unjire hihi unyitite andu aigana atia muthenya wa umuthi aria mekinyitie guku ndikwere mari na mawathe amari twajita Rhinos Muturi Kapuro na ndutaga wira thiini wa Murang'a 5 hospital no muthi andu aria tuonete so far mena thina wa maitho ni makiria maigana ani kuonania kwina gathina kanene fiu gekwenda at least assistance through the government, through the county na NGOs ta Safaricom uguo moka muthenya wa muthi guteithia uyu ni thina tukoretwo naguo thiini wa thibitari na county na ni tukuri na gitio ona NGO ingi iria ikuoneka ciuka itethererie tondu at least kwina andu aingi mekwenda guteithio ngatho muno arimu aka murutani unjire riria mwanyita aciari aria ukawa Jessica we mutongoria ndiramenya uraigua guoya niki we wi murutani na ningwenda unjira riria thukuru gwakinya ni gwoka kwina mwana wina mawathe inyuita arutani hihi challenges iria mukoragwo nacio tukirora ki thukuru nyingi cia muthingi cia muingi itire na facility iria cingikorwo cikirora aria mari na mawathe ni wega ritwa ria kwanjitagwo Mrs Chero na ndogomerire thukuru ya Mucunguca na njuga thukuru ya Mucunguca niri na a special unit na no ndire na ciana cina mawathe makwa kuona ni tondu twina thukuru ya Gacaro iria koragwo hamwe nao njuga thirikari ni geretie muno gukorwo igituhe some of the devices mara use ta laptops cina braille na nginya mabuku mena large print maria maraheanwo ni thirikari na tugia arutani nao tugakihewa arutani nao mathomete magathomera wira ucio wa gukorwo magitungata ciana icio cina visually impaired and the others tondu gukire na many disabilities kuringana na uria mwana hana njuga hakwa nie njikite maundu macio na nikio ndina interest nginya gukorwo ndigeikaro giki ni tondu ni rutithanagia wira one of the stakeholders manyitagirira andu makoragwo mahana uguo ni wega muno ni ngatho muno haya njitikiria ndikie na muthuri uri haha onake ni umwe waria matarakiona hihi twire ritwa riaku na ni moritu mariku uhitukagira ni undu wa gukorwo uhana uguo uhana nyitagwo David Karanja Muyuro mathina ni maingi tuhitukagira ni tondu tariu ni njikaga ni ndireka kindu gitagwo ITC ya computer ugakora ringi mwarimu ni arenda uthie na mbere no gadget iria cia computer iria ya kuhuthika nigetha urute undu ucio ndirona to tariu ni turerirwo ati no ni thirikari ati ni gukorwo na andu megucaba eulogy tukanditwo hiki na irarehwo ni thirikari no arutwo kuria gwitu mashinani ritu na mwarimu wa ICT wa ministry kumireto Mr haweta Mr na karitwo kehoreto riu ri mathina mangi tukagira ni undu wa mikarire ri ni ta haheragwo horo wa migaire ya mbeca cia cirakigayo cirahewa akuru cia andu a mawathe ukona riu matura maitu maheagwo mundu umwe kana andu eri aya angi mena mawathe undu ungi tukagira ri ni kwaga mawira to tariu ringi ni urona wina music urenda compile to handu na ndwahota kumiruta no wathie thiini wa maofici kana na Equity marakwira ringi ukuwe runi nigetha wikeke rekia na ndumiriri kuri Safaricom tondu muthenya wa muthi ni moka kumutuga Safaricom no juge ni andu ega na marathimo ni Ngai ni tondu mukundi wa muthini tumai ni Ngai akoragwo akigwatia ngwatio na riu ona ni undu mwega tondu tutiriga gutugwo ni mundu ringi ni ikara mwaka mutatugita hende ona musamaria mwe magutugai ona no muwe iguru kana muhure hagi ni undu wa kuigwa undu ucio ni muthaka muno ni wega muno ni wega na ni ndacokia ngatho ngathie na mbere na gugutungata na gukorwo agikurora no wakeigwa nginya aria mari na mawathe makiaria na makiuga thirikari ni ibatie kuongerera kigina kiria kiheagwo andu aria mari na mawathe tondu ona gitirakinyira nuthu yao na kwa uguo ni retana kuri thirikari etikire gukinyaniria undu ucio na ni magicokia ngatho kuri Safaricom ni undu wa gukorwo ikimatuga muthenya wa umuthi
wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Muno wa Mbui wa Mwangi ni undu wa riboti iyo kuma kaunti-ini ya Murang'a na meginya mwena wa Gĩcũa-inĩ, na nĩ atĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ mwena wa Gĩcũa-inĩ nĩ imenereirie itanya kana igeria o rĩothe rĩa gwĩka mogarũrũku mawatho-inĩ ma mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ kũhĩtũkĩra mendekithia ma mogarũrũku ma mũtaratara wa mĩgũnda wa mwaka wa 2023. Ikundi ici ciugĩte ũndũ ũyũ nĩ ũgũcokia bũrũri ndĩa-inĩ ndiku ya mathĩna ma mĩgũnda. Tunyitanĩre na mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ. Ndegwa, mwaro nĩ waku. Thank you muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa Gĩcũa-inĩ na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha na Ndurumeni ya Kameme TV muthenya wa umuthi iramurika giikaro kimwe kiria gicokaniriirie ateteri aihoto cia ũmũndũ kuma mwena wa Gĩcũa-inĩ kuria mathiete na mbere na kumenereria mendekithia ma mogarũrũku ma watho thiini wa mawatho ma mĩgũnda kuria marauga undu uyu ni ugukorwo ukihotomia muingi gukorwo ukikorwo na wiyathi wa mĩgũnda iria iriho o ndumwe na gucokia bũrũri na thutha makiuga ati undu uyu kana igeria riri ni undu muhetuke ni mahinda na iguo hihi tukorwo tugitaũkwo na kinyi ni ngwenda tunyitanire na amwe ao hihi makorwo magitutariria na njira igwete. Na asante sana, karibia hapa kidogo alafu anze na majina na pengine utuelezee kuhusiana na mkao wenu wa leo. Kwa majina naitwa Zedekia Dika. Mimi ni mwenyekiti wa mashirika zisizo serikali ukanda wa Pwani. Shirika yetu inaitwa Coast Civil Society Network for Human Rights. Ile ambayo sisi imetuleta hapa leo ni kuangalia maneno ya mabadiliko ya mashamba. Kuna the Land Laws Amendment Bill ya 2023 ambayo inaturegesha nyuma mahali tulitoka kama Wakenya. Tunaona kwamba katika hii bill leases ama ile ufahamu kidogo ya kuchukua shamba ya serikali, ile lease ya 99 years, jukumu imekuwa ya Kenya Land Commission. Kwa sasa hiyo jukumu inataka kupeanwa kwa minister ambayo yuko katika direct handling ya president. Alafu pia tunaona kwamba national na county government watakuwa na direct management ya public land ambayo ilikuwa kazi ya tume ya ardhi kulingana na article 67 ya katiba. Alafu pia kutakuwa na wakati serikali inataka kuchukua shamba kwako ama compulsory acquisition, wakijenga barabara ama shule ama nini, hiyo jukumu imekuwa ikifanywa na National Land Commission. Kwa sasa hiyo jukumu inataka kupeanwa cabinet secretary wa shamba. Alafu pia registrars watakuwa na powers ya kurevoke titles, kitu ambayo imekuwa ikifanywa na koti peke yake. Pia tunaona kwamba kutakuwa na taxation itaenda juu kwa sababu watakuwa na review hizo mashamba every 10 years na land rent itakuwa inakuwa reviewed hivyo. Kwa hivyo sisi tunaona kama wale watu ambao tumehusiana na maneno ya mashamba katika ukanda wa Pwani ya kwamba commissioners wote, ikiwa hii kitu itapitwa, wa resign, hakuna kitu watakuwa wanafanya kwa ofisi. Ya pili, Wakenya wajue kwamba tumerudi nyuma ya katiba ile 2009 to 1963 wakati offices za mashamba zilikuwa zina interfere na ownership ya land. Na pia maneno ya access to justice, kwa kipengele kingine inasema kwamba ikiwa serikali itachukua shamba yako ukiwa una lease, hauendi koti mara ya kwanza. Tunaona hiyo kitu ina interfere na access to justice. Alafu pia hizi mabadiliko hazi embrace mahali tumetoka. Sisi kama Wapwani, na mimi naongea kama wakili ambao kila siku naenda kotini kuhusiana na maneno ya mashamba. Shida yetu ni waangalie maneno ya historical land injustices. Ile kitu inafanyika Lamu si mzuri. Kwamba mtu anaamka leo amechomewa sijui nini. That thing needs to be resolved. Na it should be resolved na historical land injustices, tujue kama kuna watu wana claim wapewe mahali, hiyo donda sugu iishe.
Ya pili, hapa pwani kuna concept ya house without land. Unaweza kuwa na nyumba na shamba si yako. Kwa hivyo utakuwa unalipa land rent kwa huyo mwenye shamba, mwenye ardhi kwa miaka na dahari, hujui hadi lini. Tunataka serikali iangalie vile inatatua hiyo. Ndio ukiown land ni yako. Alafu settlement, maneno ya absentee landlord na maneno ya acreage, haiwezekani kwamba mtu mmoja akona shamba kama quarter ya coast, mtu mmoja, na kuna watu mamilioni ambao hawana shamba coast. Kwa hivyo hiyo ndio tunataka serikali izingatie. Na pengine gharama zenu zisiposikizwa na kuzingatiwa, pengine mtakuwa mnafanya nini kuendelea mbele? Kulingana na vile hii iko haiambatani na katiba, njia yetu sasa itabidi ni tuende koti ili hiyo sheria ipigwe chini, kwa sababu haziambatani na katiba. Na nakwambia article 67 na article 249, ukisoma hizo articles mbili utaona vile hizi amendment is just a matter of jokes. Wanatupotezea wakati. Ubaya, mtu kama Alice Wahome ambayo pia ni wakili na anajua vizuri hizi vitu haziambatani na katiba, anatupatia hizi amendments. It drains you. Why somebody went to school, has proper knowledge and still gives you what is wrong. Yeah. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Asante sana. Juu ya muda tutamalizia hapo. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ucio ni uge wa ateteri aihoto cia mundu makiuga ati mawatho maria mendekithitio hari gwika mogaruruku thiini wa sekta ya migunda ni undu gukorwo gicokia bururi na thutha, o undu umwe na kuima andu kanya ga gukorwo na migunda, o undu umwe na gutigirira ati andu aria metagwo scooters ni makorwo makigairwo migunda. Kuma kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, Njoki Mwaro kurwe wiko studio. Nethegio muno Ndegwa ni undu wa riboti iyo kuma Mombasa tukuingira kaunti-ini ya Kajiado, na ni ati biashara ya mahiu mwena wa Kajiado ni thiete na mbere na kuhotoma ni unyihu wa mahiu maria marendio ni arĩithi, amu aingi ao matirendia magitanya kuona baita makiria kumana na nyeki iria iramera ihinda-ini riri ria mbura. Mwandiki witu Christine Musa ni araraniria na murimi umwe uria urutaga wira wa kugura na kwendia ng'ombe githinjiro-ini gia Kitengera. Christine, eko ni urajigua, mwaro ni waku. Thegio muno ni ndakwamukira na njira njega biũ na imwe kwa imwe njaranĩri na mũrĩmi ũrĩa ũkoragwo akiruta biashara ya mahiũ. Atutaririe hihi biashara ihana atia. Karibia kaka, anza kwa jina lako, tueleze tu kwa sasa. Simama hapa, anza kwa jina lako, tuambie biashara ya mifugo kwa sasa iko vipi, utakuwa unaangalia mbele. Kwa majina mimi naitwa Samuel Legei. Mimi ni mwanabiashara hapa Kitengela, muuzaji wa mbuzi na ng'ombe. Na kwa kweli sasa hivi biashara iko sawa, lakini unakuta kwa sasa bei ya mifugo imekuwa kali kulingana na vile ilikuwa huko ile kiangazi iliyopita. Pengine tumesikia wafugaji wakisema sababu kuu ni kwamba hawataki kuuza, waongoje mifugo wale nyasi ambayo inatatokana na hii mvua ili wauze baadaye. Hali halisi kwa aje? Hali halisi kwa sasa hivi kwa kweli ni kuongojea, lakini unajua tumbo haiwezi ongojea chakula kiko motoni. Kwa sababu sasa unakuta ile mifugo kidogo iliyobaki, unasema tu ile mbuzi kidogo ama ile ng'ombe moja ambayo unaiongojea hiyo mvua ikuwe mingi ama iweze kunona, unabidi tu ulete kwa soko tu ukauze, kwa sababu kulingana na hali ya maisha ama hiyo ndio mifugo unayoangalia na watoto wako na familia. Kutokana na mifugo kuwa wachache, pengine unaweza tupa taswira tu ya bei kwa mwezi mmoja, bei imeongezeka vipi na hiyo imeathiri vipi biashara ya nyama? Biashara ya nyama imekuwa ngumu sasa hivi kwa sababu ya hiyo ng'ombe kupanda ama mbuzi kupanda bei kwa lingana na hali ilivyo kwa sasa hivi ama vile ilivyo hii mvua inavyonyesha kwa sasa hivi. Sasa mifugo kupatikana inakuwa ngumu kwa sababu wamekuwa wachache. Tueleze bei. Tuseme ng'ombe ambao ningemnunua mwezi mmoja shilingi 20,000. Kwa sasa ndamnunua pesa ngapi? Kwa sasa hivi hiyo ng'ombe ambayo ungenunua na 20,000 kwa sasa hivi unaweza pata na 40,000 mpaka 45,000 mpaka hata 50,000. Kudorora kwa biashara ya mifugo imeathiri vipi maisha ya kila siku, ukizingatia pia gharama ya maisha imepanda? Inazingatia kwa kuwa hii gharama imekuwa juu. Kwa sasa hivi
kulingana ukilinganisha na wakati ingine ya nyuma iliyopita. Sasa hii maisha imekuwa juu, sasa watu wanahangaika kwa kutafuta kazi hakuna, mambo imekuwa ngumu sana kwa sasa hivi. Asante sana. Ni mmoja tu wa wafugaji akieleza jinsi biashara ya wafugaji ilivyoathirika kutokana na mifugo kuwa wachache sokoni, na taswira hiyo tunaiona kwani muda kama huu siku za kawaida wafugaji huwa wamejaa hapa katika kichinjio cha Kitengela, lakini katika pita zetu kama Kameme TV tumeweza tu kupata hakuna wafugaji wengi, hawapo kutokana na kwamba hakuna mifugo ambao wanauzwa, na ni hali tu ambayo wanasema imeathiri biashara ya nyama na bei ya nyama kuweza kuongezeka maradufu, kwani wale wafugaji wachache ambao wako na ng'ombe chache ambazo zilibakia wakati wa kiangazi, sasa hawataki kuwauza mifugo wao, pengine wasubiri wapate lishe ili waweze kuimarisha afya yao, wawauze kwa bei nzuri kwa miezi michache ijayo. Na ndio tu sababu wafugaji wanasema ya kupungua kwa idadi ya mifugo ambao wanapatikana hapa, na mifugo wengi pia wakionekana kuchinjwa wanatoka kwenye kaunti zingine. Ni swala tu ambalo tutakuwa tunalifuatilia tuweze kuzungumza pia na wale ambao ni biashara ya nyama ambayo ni biashara imenoga sana kwenye kaunti ya Kajiado, waweze kutupa taswira ya jinsi kupungua kwa mifugo na kuongezeka kwa bei ya nyama imeweza kuathiri biashara yao, pamoja tu na kuongezeka kwa gharama ya maisha. Watupe taswira, pengine wateja wanasema nini, na pengine wateja wamepunguza matumizi yao kwa kiasi kipi, ama hali halisi jinsi ilivyo. Na kutoka Kitengela nitakuwa narejesha kwako studioni. Ucio nĩ mwandĩki witũ Christine Musa kuma kaunti-inĩ ya Kajiado agĩtarĩria mahiũ matirendio. Na mwĩroreri mwende hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturuma Ndurumeni Matuura-ini mũthenya wa ũmũthĩ, no ndũgathiĩ kũraya, ndagĩka cia gũtarĩrĩra kĩhanda thaa 7 cia mĩaraho gũkorwo haha nĩguo tũnyitanĩre nawe thĩinĩ wa mohoro. Gĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, tindia thayũ. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.